My baba jaro flying bacha danuna city. Oh, even I'm gonna they channel that means ni live ka interview ya mai baba se unlock ta improvela ku ayitsikanangi inkomo ndabuyela hansi mai baba vavhakachesi vamwe vatsaka vakwai kuti mathosikiriki jaro kula imbacha danun a xi yi tivi I'm gonna tala mina. Like that's fair food. wa lava a wu lava It doesn't. Aye, mina Mzalwani, n'wana wa Xikwembu, mbulo ya Xikwembu, n'wana wo tiva rito, n'wana wo kurisiwa kahle, n'wana loyi a nga na Xikwembu ndzeni ka mbilu ya yena, n'wana loyi a nga na mahanyelo, n'wana wa kahle wo rhandziwa hi vanhu a tlhela a zondiwa hi vanhu. Van'wani va kona hi va lava kwala mai baba jaro kula imbacha danuna swi tivi yi mani mi amukelaka the channel that matters the channel that matters the most hambo kwata wa lava a wu lavi i ta ku ya wena yi mani mi amukelaka the only channel that matters to watch no way yeah yo I'm getting straight to it. Mihlolo, loko ni sunguna and each and every week I'll bring up an episode, but I'm going only to do episodes when there's a need to. Leswaku loko ku nga ri na mahungu ni nge endli because swi hetelela swi va na low viewership, so what's the use? A hi ngeneni mhakeni. Philani a sukela Papa Rhulani and a vula leswi va nga swi vula publicly. Mhaka yi kwini? Xa ku sungula Papa Rhulani, we all know behavior Papa Rhulani is very unacceptable, and Philani ina right yo a nga tirha na munhu wun'wana na wun'wana hi nkarhi wa yena. A swi bohi leswaku xikolokolo tirha na Papa Rhulani ku n'wi lavi a ha ri henhla leswi a nga ha ri na mhaka na yena and stuff like that. One twisisa. So it's in that regard ya ku Philani has his own right to do that. Well, so what does Philani do? Philani is like this. He's a pure liar. And what makes him more to be more like a believable liar? Munhu a vulavula matshemba ku u le ku hembeni. Ma twisisa hi leswi. Number one, i create a story hi munhu un'wana leswaku mi ta ku swi fambisana na yena se mi ta tshemba ku hi swoho ka nene. Ma twisisa vula le switori swa ku tala ngopfu Papa Rhulani, be it true or not, what's the use for us to know about those things? Loko ka ku hi a swi endlela in the protection of Papa Rhulani. Papa Rhulani a nga hanyeki na maxaka ya yena, Papa Rhulani vanghana va yena hi va n'wi onhiselaku bla 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 bla. Why don't you understand? I'm no longer working with this guy, then that's it. But because Philani is an attention seeker in a sense yaku, he always wants to abuse people to gain followers and to do all manner of things. Nunghenele ka live yin'wana ni n'wi byela mahari ku ri a tshiki a ku ri live ya Shongirangani. Well, Shongirangani kicked me out for telling the truth, by the way. So I told him ku ri a tshiki ku sanga vito ra Papa Rhulani. Va dyini mali va hetini. Papa Rhulani a nga ha kumi ti-bookings, a nga ha ri relevant. Ti-promoters a tirhi a ri na nkarhi wa vusiwana ti tirha hi mali. Look, if you're not bringing any money to their thing, va ku book of course. Man, this is you must get 15 gigs hi April loko ri nkambi ya serious. Mali nga ku na hi April u nga kuma gig yin'we nga n'hweti ya Good Friday a wu nkambi a va bukiwi n'wana anga insono man. Ma yi twisisa mara a hi tshikeni sweswo. So Philani is not a manager, he's a populist, he's an opportunist. I munhu lowo loko o vona mbuti yi pfimbe mavele i ta la ta yi senga hambi yi nga ri ya ka vona, hambi a swi nga bohi ku ya yi senga i lava ku ta yi senga. A la Papa Rhulani ku ta kota ku benefit a nga lavi nchumu. That's why a tivisa vanhu behavior ya Papa Rhulani in a sense leswi a swi endlisaka swona. So for me, I think he is totally wrong in that regard. A fanele announce a huma ka swona. But what makes him more stupid, here's the thing,
if Philani does that, like I even get so hurt, like Swanubawa, to be honest. Imagine now, if I had chingela na if I was pongo magayaku Papa Rhulani varmalo Philani itera na Mthimbani. And loko languta malevi ya Mthimbani ya Papa Rhulani na Philani mafana the creation of them. So Shafana Shilis. So in my own opinion, I think Philani must say, I think Mthimbani must save his career and his reputation and his brand, not working with this psychological error person. I think he's an error of his life. I think he's an error to everything he touches. If he can do that to Papa Rhulani, imagine if he can do that to Mthimbani, who has so many followings. Like, can you imagine that? Can you imagine that? Can you imagine that? Now, in a sober state, how come Mthimbani, of all money, of course, you might get you 2 or 3 gigs there and then Gauteng probably. But this guy doesn't seem to be a real manager. He doesn't know what it means to be a manager. He thinks to be a manager is to be a security. He thinks to be a manager is to be a father. Fuck it. Says, hey, Mthimbani must save us. Mthimbani must save us. Must save us from Philani. He must save us. Once, why I'm saying he must save us, including myself, because I'm a fan of his craft. Imagine saying if I'm Philani. Ah, shame, sorry, Kavich. Benny mayengani na Hlavu release album. These people, they've worked not in 8 months. Problem, when you say 8 months, ulang la project nga release wako. When did they start working on the project ya Jesu? So they are releasing 3 projects in 8 months, but they might have worked with more than a year for all these projects. For example, project Hlavu, probably the ideas and the instruments and some of the things were there when album ya Matiko Mavitarayo. Hey boy, wala sa. Album ya Matiko Mavitarayo. Nan wara sa man. Sugo. Susunta ko sa ras. So, yali ya Matiko kumbe ivitara album Matiko kumbe shon probably. Yeah. After come album ya Sikiza Boys, but now kuma ya Hlavu Sikiza FTB ni mayengani. So I don't want to say expect anything, but expect a lot of diss track. Kufana amache like Omile sounds like a diss track. So she shota niya vela, she itwala kuna beef. But that's their art now, and that's the battle now on the ground. So I expecting something of that nature. And yeah, that's my opinion there. And now we'll expect a great project, expect a bad project because of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But this is Benny, and I feel like we must give him the attention he deserves. If you don't get the attention you deserve, I'm sorry, but this is Benny. Yeah, so you hunza Miyaka Bushiri. So the manifestation ya Rivonia ile ku humeleleni ku manifesta leswaku swilo swi le ku endlekeni, like swi le ku endlekeni. So before Bushiri a hluvula xiburukwana lexiya xa ku basa, ne, before a hluvula xiburukwana lexiya Bushiri, what was he doing? A endla yini? A ri busy no khoma dideng liya so a khoma nsiya loya a karhi munhu loyi a nga na hela a karhi a n'wi byela ku leswi swi endla vula ta va koma, mara a karhi a yi khoma dideng. Loko a karhi a yi khoma swi endla yini swilo sweswo na psychologically dideng loko yi khomakhoma yi ta pfuka generally. Wava n'we mi tivaka lava xavisaka no heka malamulele ni show ka clicks swi nga endleki nga ri kona, na le ka discam yi nga endleki nga ri kona, mi byela Bushiri ya ka malamulele ya kuma no heka. Swa nkoka ngopfu sweswo. Kota u endla swilo leswaku ku tlhumile tlhumara. What the fuck? So mara loko a swi endla swilo leswiya a swi n'wi tiseli ripfalo,
like a nga na ripfalo leri ra ku i na problem vuton'wini bya yehe this is in the public, you know, that guy na vamakwenu na vaxaka na vanghana ku na vanhu lava va believhaka hi his craft. Loko va na swilo leswiya va gina va nga swi ku humelela yini hi vutomi bya yena. Twana lava dman loko a ti va humelele swilo leswiya a nga na problem na swona, his life as usual, i lava ku tikuma ri ku trendeni, u ze u hluvula u hi komba na hala phambeni mhaka u lava ku trenda. Like how do you do that? U ma kuma kwini matimba yo endla swilo sweswo? Tell me. U ma kuma kwini matimba yo endla swilo sweswo na? Like u ma kuma kwihi? So my opinion is vanhu lava nga fa ripfalo va nga fa ximoyeni a va ha ri na mhaka na nchumu. Vanhu lava nga nyikela moya a va ha ri na mhaka na nchumu. Vanhu lava pfumalaka ripfalo ka swilo swo biha leswi humelelaka vuton'wini a va ha ri na mhaka na nchumu. So katsongo hi ta vona ku leswi va ri leswi swa le rivoni ya ku swi koho ka demand or not. Mara loko zo swi vona swilo swi endleka u nge Bushiri has been doing this show for 2 years now. Like I mean almost 2 years now. And you want to tell me he hasn't mastered the art of what to say live, how to say and what to do and what not to do? Look at live. And if that was a mistake, that live would have been deleted within 4 hours of the end of that show. That's the real truth. The dude is going through a lot of some shit. If it's a pure mistake, it's because maybe he was drunk. Swin'wana swa loko mina swilo swa n'wina mi va na ripfalo man, like hambi lo daka kwa njhani u nge ti rivali. A ndzi tshama ni vona munhu loko a dakweni a hluvulela mpahla mina. Never. Not even a single day. Never. A ni se tshama evuton'wini bya mina na siku na rin'we. So these people va nyikele mimoya a va ha ri na ripfalo a ka ha ni lexi va nga kongoma xo hi mfo ha ti lava ti-likes and views mara leswi a hi nge endli.